काउंटर अटैक चथबगी हक लई ताइवान मिलिटरी चाइना दा वार्निंग पीबगी थवोंग अमदा ताइवान निंगथौकाबा नुमित्ता हाइख्रे मदुदी हरासमेंट पीबा अमदी किहलकपा कयागी मरकसिदा इथत असिगी आर्म फोर्सेस की मसांग आक्थोकचनबगी अमसुंग काउंटर अटैक चथबा याबगी हक लैजै चाइना ना हौखिबा चयोलदा ताइवान स्ट्रेट की मयाइलाना फाइटर जेट कयामरुम थाजिनखिबा मतुंगदा ताइवान ना वाफम असि फोंदोरखिबनी हौखिबा था खरा सिदा ताइपई अमसुंग बीजिंग की मरकता उंखनबा हेंगलखि बीजिंग ना डेमोक्रेसी चटपा ताइवान बु चाइना की तना थाना याद्रबा सरुकनी हाइना क्लेम तौबगा लोइनना तंगाई फद्रबदि फोर्स सिजनरगा लौसिनगनी हाइदुना लाखि इराई नुमित अमसुंग थांगज नुमित्ता चाइनीज मिलिटरी जेट सिंगना ताइवान स्ट्रेट की मयाइदगी हेंजिलक्तुना इथत असिगी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन दा चंगसिनखिबदगी ताइवान ना खुदक जेट कया थागतुना चाइनीज प्लेन सिंग अदुबु इंटरसेप्ट तौनब होनखि इथत असिगी प्रेसिडेंट साई इंग वेन ना थवोंग अदुदा चाइना बु लमदम अदुदा थ्रेट अमनी हाइना फोंदोखि स्टेटमेंट अमदा ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ना हाइखि मदुदि येकनबगी वारशिप सिंग अमसुंग वार प्लेन सिंग का हेना तोइना अकी अखंग पिरकपगी थवोंग सिंगी मायोक्ता उत्फम थोकपर रेस्पॉन्स उतनबगी इथत असिना चसगदबा प्रोसीजर सिंग लैजै ताइवान की मसा ngaktokjabga loinana काउंटर अटैक चथनबगी राइट लै इथत असिना मतम सुपदा उंखनबा हेंगरहंदनबगी गाइडलाइन इंदुना लाकपगा लोइनना लान थोगलकपा याबा थोगदोकसिंग यारिबा मखै थोगहंदनबा होनदुना लाखि ताइवान ना कनामतदा काइहौबगी थवोंग चथरोय तवीगुंबसुंग येकनबबुसु कीबा लैते हाइबसिसु मयेक सेंगना थंबा पामी हाइना स्टेटमेंट अदुना मखा ताना फोंदोखि चाइना ना नेपाल बॉर्डर दा बिल्डिंग मापन साजिलमले चाइना ना टेरिटोरियल एक्सपांशन पॉलिसी अमगी मखादा युमलोन अदुना लेरिबा नेपाल की बॉर्डर दा बिल्डिंग मापन साजिलमख्रे हाइरिबा बिल्डिंग साबगी थबक असे नेपाल गवर्नमेंट की अयाबा अमदे खंगहलंबा तौदना साखिबनी हाइरि इंडिया अमसुंग चाइना अनी की मरक्ता बॉर्डर इशूना मरम ओइरगा उंखनबगी थबक ngaihak leitana chathariंग चरक असिदा चाइनीज सिंगना नेपाल की टेरिटोरी दा लोन बिल्डिंग मापन साजिंदुना लेगाक अनी की मरक्ता अनौब उंखनबगी थबक अमुक हौरकली नेपाल की हुंदा डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग नारोंदा साजिलंबा खक नतना नेपाल की मियामबु मफम अदुदा संगबदसु अथिंग थमलकले व्हाइट हाउस दा थारखिबा साथीबहु रिसिन यावबा चिठी मेल सेंटर अमदा मरक थदहौरे रिपोर्ट व्हाइट हाउस दा एड्रेस तौदुना थारखिबा इन्वेलप अमा साथीबहु अमा ओइरिबा रिसिननी हाइना आइडेंटिफाई तौबा पोसक अमा यावरमले हाइना हिरम अदुगी मतंगदा फेडरल ऑफिशियल अमना पीबा पाउदम पल्लदुना थांगज नुमित्ता मीडिया आउटलेट कया मरुमना फोंख्रे कनाडादागी लाकपु ओइगनी थाजबा इन्वेलप अदु व्हाइट हाउस दा मदु थुंद्रिंगैगी ममांग गवर्नमेंट मेल सेंटर अमदा इंटरसेप्ट तौखि हाइना न्यूयॉर्क टाइम्स CNN अमसुंग वॉल स्ट्रीट जर्नल हाइखि पाउसिंग अदुगी मरमदा हंगबदा US की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ना हाइखि US गवर्नमेंट मेल फैसिलिटी अमदा फंखिबा चिंगनिंगाई ओइबा लेटर अमा एजेंसी असि अमसुंग US Secret Service अमसुंग US Postal Service पार्टनर सिंगना थिजिल्ली मतंग असिदा मियामदा खुदोंग थीबा थोंगनबगी अकीबा अमता लैत्रि हाइखि व्हाइट हाउस अमसुंग US Secret Service ना मदपियु याद्रि रिसिन अदु केस्टर बिन सिंगदा यावरम्मी अदुबु मदु बायोलॉजिकल वेपन अमा ओंथोकनबगी अतमनना थबक अमा तौरम्मी पिन हेड नत्रगा येतुम मतोन फावबा पिकपा चांगदा एक्सपोज तौबदा रिसिन ना पुंग 53 तगिना 72 फावबगी मनुंगदा सिहनबा ngami हु असिदगी महु कोहनबगी खंगलबा एंटीडोट लैत्रे US ऑफिशियल सिंगना रिसिन यावबा इन्वेलप सिंग थारकपगी थोगदो कया मरुम थोखरे इंग्लिशिंग अनि तरानिपानदा विलियम क्लाइड एलेन 3 कौबा उताहा मियोय अमा प्रेसिडेंट ट्रम्प अमसुंग FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे हाइओना अतै फेडरल ऑफिशियल सिंगदा अकीबा पीबा मेलिंग याउना रिसिनगा मरी लेनबा किहनबा सिंग थारकपगीदमक्ता मरान सीख्रे हाइरिबा सिथि सिंग अदु लोइनमक्ता केस्टर बिन मटेरियल यावी एलेन हाइरिबा मियोय अदु हौजिक कस्टडीदा लेरि मतम अदुदा US प्रेसिडेंट बराक ओबामा दा रिसिन तैबा सिथि सिंग थारकपगी तोंगान तोंगानबा थौदोकसिंगदा मियोय अनिसु कन्विक्शन पीख्रे प्रेसिडेंट ओबामा लोइनना US सेनेटर अमा अमसुंग स्टेट जज अमदा मीसी बहु अदुगा लोइनना सिथिसिंग थाबगी मसाना मरान जाजकिबा मतुंगदा मे 2014 दा जेम्स इवरेटस के कौबा मिसिसिपी की मियोय अमा जेल दा चही 15 की चैराक पीखी जुलाई 2014 दा हानगी प्रेसिडेंट ओबामा अमसुंग हानगी न्यूयॉर्क मेयर माइकल ब्लूममार्कता रिसिन यावबा सिथिसिंग थारकबगीदमक्ता टेक्सास एक्टर अमसु जेल दा चही 19 की चैराक पीख्रे नुमित 10 लेरबदी टेस्ट तौद्रबसु युमदा हनबा यारे लैखिदबा कोविड पॉजिटिव ओइबा मीगी मसिंग होमपु सुख्रे
COVID-19 positive oibadagi numit tarani COVID care center da leirabadi condition kharada test tawdrabasu mayumda hanba yare haina health services ki director na lauthokhibaga loinana hana home isolation tawbagi matam numit tara marini oiramba aduna numit taret ni da hanthakre amaromdana manipur da COVID-19 positive oibadagi negative oirakpagi changna hengalaklabasu nauna positive oirakpagi masing hengalakpaga loinana manipur da leikidaba COVID-19 positive oibami gi masing humpu sukre Health Services ki Director Dr. K. Razona Thasi ki taratareta thokiba cherol amagi matung inna COVID-19 testing ki matangda ahongba khara leiragani hairi cherol aduna phongdokhibagi matung inna COVID-19 positive oiduna COVID care center da leiba myoi singi condition ki matung inna numit tarani surabadi makhatana test tawdrabasu yumda adumak hanba yaragani hairi COVID-19 positive oiduna COVID care center da leiba layong uttaba myoi singdi makha taba test adumak tawnadrabasu numit tarani surabadi yumda hanba yaragani haina seroluna phongdorokli yamna kandaba makalgi layong utpa covid positive oibadagi covid care center da leiraba miyoi amadi layong laklamdai gi thakta leiba miyoi numit tarani covid care center da leirlabadi amadi numit taraga mapani suramdaida numit humni thangna laihau laktaba phibam leirabadi makha tana test amuk tawnadrabasu yumda hanba yaragani hairi mayai oirap tawba changda layong utpa miyoi singsu mahaki layong adu numit humni gi manungda phakrabadi amadi mathangi numit marinida oxygen saturation gi chang chada maudra manga gi mathakta leirabadi covid care center da leirakpa numit tarani surabadi makha tana test tawnadana yumda hanba yaragani haina cherol aduna phongdokli condition ahumakta numit tarani leiramlaga yumda hankiba miyoina numit taret nidi yumda isolate tawduna leigadabani amadi haksel gi phibam yengsingadabani hairi adubu covid-19 gi akanba layong leiba miyoi singdi covid care center da leibada layong sing adu phakrabasu discharge tawdringai mamangda test tawgadabani haina cheroluna phongdorokli covid-19 positive oibadagi home isolation tawduna leiba layong utaba amadi layong khara ulaklabasu numit humni thangna layong ulaktaba tarabadi numit tarani subada home isolation gi matam loire haina loba yare haina cheroluna phongdorokli atopa pau amana hana home isolation tawbagi matam numit taraga marini oiramba adu numit taret ni da hanthakre amadi masigi matangda official oiba cherol ama thokre hairi covid care center da numit tarani leirabadi makha taba test tawdrabasu yare haibasigi matangda paugi likhun amana hai numit tarani bu surabadi positive oikiba miyoi aduna atopa miyoi da sandokataba leitre haiba wafam leibanani mari lenaba pau amana haukiba pung kun mari asida covid-19 positive oiba miyoi ani jenims ta laikhidabaga loinana laichet asina maram oiraga laikhidaba masing hompu sure spy racket ta journalist ama Chinese nupi ama Nepali citizen ama court na numit tare nigi police custody remand pikre China da lona thukna pau pi nabagi honarambagi Spanish racket case amaga mari lenana faraba journalist Rajib Sharma Chinese nupi King C amasung Nepali citizen Sher Singh Ningthauka numita Delhi ge court amana numit taret nigi police custody remand pikre Prithvi gi oina Bharat na recovery da top oire yamna nganna lockdown to hobadagi sibagi chang hanthabani minister Prithvi gi oina covid-19 recovery rate Bharat na top oire hojik phawbada Bharat na covid-19 nabadagi layeng duna pharakpa asi 43.96 lakh yaure recovery rate na chada marifut dasmik sino amani haina Union Health Minister na phongdorokli amaromda Health Minister Dr. Harshvardhan na phongdokibada laibak asina COVID-19 thengnana bagidamakta yamna nganna lockdown to hobadagi sibagi chang asi hanthakibani haikhe Assam amadi Nagaland da ngarangdagi school sing hangba hokre center na ngarangdagi laibak asigi oina school college hangnaba khangan khibaga loinana Assam amadi Nagaland da su ngarangdagi school sing hangba hokre Assam da ngarangdagi school sing hangduna class 8 tagina class 12 phawbada sip 9 na class athaba hokre class asi SOP ngakna ningthauka yumsa kaisa amadi irai da sathagani masida satra kun attend tawduna sip 9 na hangani class tawgani mahiroi sing class yaubada makoi gi ahalaman singi no objection certificate purakadabani hairi amaromda mahi tambigataba oza singsu chada yankai attend tawnana ba khangan kre Nagaland da su ngarangdagi school sing hangba hokre hairi